Hublay yapi borok ki lai teligi jing pule matagasngi baningkong na ki kitab jung ki CM kalanong khat new the courtship po adu khandri kasampuson shes pa saufundri jing pule ba na ki shitti shaki Hebrew kalanong bakhandai the court arfo saw adu arfo pra baga gospel kad komu Markus kalanang khat ar the court lai po pra adu saw po saw ti nga karmen unta omdon lockdown shu bun mangi ni yo ban lit saying mene ban simbanta ya gajing kinyamas tangba wat klaren da wan phairu fi kum kaying kasem pila ban pulelang kini gijing pule umar kabalang kaayingi bun ki jingkai napanta jungi napanta ki ingkasem jungi kamtam lele te bat kasamru da ladala banya duai lang pusan lang sinsa i sibon ke jingkar khujung ble napanta jungi te hag gospel mataga singi piosngo kine ki kintin na gasentur jungu Jisu Shapang ini irikun te ibala ai jingkan syo pet wong kumne ujisu ula court ya gesenran badulong ngaong ifi ba kane kirikun te kabaduk kalano khambun haga jingkan syo banyak kiwe pat baro jinjar ban sungtuka arithmetic jong Jisu mo beruspa la no sibun ke pesa jong ki parine rigun the ila ai la to hangne kan no mo tong khandiat but ar damli pesa par Jisu ong ke bagini ki beruspa bar ki bela ai but jong ini gun the mono boy khambun kariu kunte arithmetic jong Jisu kamudayu Jisu umpet ya kikti jongi but ayung idon hakti jongi bangi ai umpet kadono jongi ayungin ai kumno ngi ai balengi ai jingi kai bakrau